megalayapost.news. Ban pediang da kamen siam jong ka jingit ba ka jingkemen ha ka ban rakhi ya ka Christmas bat snem thamai ka ribhoi Christmas committee ha ka janmiet jong ka singpalei kelap lipat ba no ya ka jingpen iriam internet ya ka son nongpo shibenta ban pediang ya kani ka ayom nekmen ka badan jingmut kemala rakhi ha satlak ka bertei ya kani ka jingpen iriam internet ha son nongpo lawan ban lipat ba du emli ka nongpo ba marabon sim kum kongsan bala sekhilang ru da ka jingadan lang u additional deputy commissioner ka ribhoi uba MB Tongper u president ka ribhoi Christmas committee uba Donald Rambai ba plela tiuso bat kuntup ru kiwei kiri orang ba bat kipai ba na ka sonong po ka ba compare hagan ka jingpli ka jingpen iriam internet ka sonong po ka de sing ot bala penriam internet ba bat bala pli du ba merabon sim bat ringkat ka jingrwai ba ka jingkren na kinong krem ba paper ki bla yoro ya kani ka jingpen iriam internet ka sonong po ba kalong ka badan jingmut ha kani ka jingle kemen ni rakhi ka Christmas bat snem tmai bat khamtam gari boy ka de ka khurdop bandrung shaka jala ba ki breu ki bana bar ki nyat ling ba kani srok ba ka balong shisha ka jingpen kre badan jingmut. Mas kawasan trik, hal apa pun itu sedang sedang nampak mo, masuk ke dalam Al-Quran. Kebentar kebentukung belum kailat ini, kong tolong disumu yang mereka kita, niyo pan mati kita, dia akan dikasih Christmas. Hari akan cukup kuat di pet yang Muslim balik tu, karena begitu tu nilayo kata dia, bendera. Lagi dan kemudian bilang, kemudian isong kemudian dari kita dari beli. Ini di tempat, kata dia semua. Boleh like pet ini urusan pelayan prosesnya. Kalau kalau belum banyak lama di sosial kalau di GP di pertuan jengeru, Henry, kerjing don lang boleh, don bagi, boleh bagi lah lang kumni. Kabaan kita Christmas, dan sang rusni, makut usnam dari Christmas. Dengan masuk manggapor di dia semua dalam New Year resolution, yang bahas semua ni kuat berkelan apa jenglong. Jadi mengalir semai. Dan kalau kita mau macam Hebrew, kita pakai penduduk lagi lagi. Kita orang ada sedang semai di gym no, betul? Dan itu kita jual ke dia, kita sedang semai di sangat no. Jadi ini ikut, so ini ikut Christmas afusan nak ada lagi poetry. Jadi kapur menghilap afusan bah. Ia buat ini. Dalam Christmas kumno mungkin pembet yang kah kecilin bunyi. Kenapa bawa dalam semai menghilap angin pun teman tu boleh berkembang. Jika mungkin saya nak ini kena ibarat ini kena Christmas. Ini kena jadi kebaca saya kita hanya macam sekarang ni. Ini kita nak cakap di dalam TV kong kata mereka ni kerja untuk Christmas. Ini teman beliau yang ikon belah. Ini kong belah man Christmas, short Christmas. Itu set ini cake, itu jubah, itu roti. Idan kena kau fikir semua. Di basket, di itu sam, di pinang sam, senang. Yang katakan, senang. Senang bersam, banding ini ketimbang. Bikin juga kotak lah. Tanggung, sebenarnya dengan buat Christmas. Kejaran kat bahasa tak kesenam. Ilak, akading sistem berapa besar. Kemet sistem, nanti kantor berapa besar. Nak asupan, air kita kikik, nak asupan air kita ketimbang, kita kikik basket, kita kikik. Tanggung ini kena, jangan tak senang, kita subsidi lah. Memang kesenam. Hidup kami baik yang kita kitimbang dengan akan dikani di menu ini. Dan kata kesenang dikena ki orang pun tahu ni ada nak tahu dekat. Kia saya ki bisa ki laporan baru sistem. Kia tiat yang ini ingredients no, tiar one set. Baru simit. Kia set, kia deal, kia set ini kia persen. Dalam step kelira saya itu komplain. Haba kelihai step yang ini. Yang man kini kesenang mo. Ilaan ko yung Jadi minta kesenang ni ano mengikuti. Dia kita ikut baik jauh makin ya kajing dia di kena no di belum minta kesenang. Di kunjuru cikot ini kerja menjadi insya Allah ni. Dia ada dapat kesenang mana mai diri teman marway. Jika kubur juga jika bahasa ini kena ya kita itu nan. Kalau purs kalian kesenang. Bah hadu berkata kesenang kata ini. Hari Christmas Eve. Kia kesan ban pen jawab yang itu tonglah ban set yang itu kijimbang bat dia bang dia kawai kan Christmas Eve kalau bedding kemen kalau bedding sunset dia berkesan berapa di kakubat Christmas kan lagi di point kemenkong gini kerja pergi mentang hilang boleh meribet ni asli nak kimu paling hati nak internet jadi Christmas ke island ini mengingat lang
kum si perlok kum pinggir kanai liwang ni celebrate lang kum ke community kum bersama tha kita di kebalikan kaba ar kan di kerman waktu ini ni ila dulu kerman jadi abang dia dong lang abang dia celebrate lang abang dia perkataan ini baik jadi kerman kadang baik game jadi bang 2% but balai perlu pasti contohnya sini jadi kecil ada ini kena bisnis ada ini kena bisnis ada kena bisnis ini juga pada orang ini Christmas kira-kira ya kini ke Christmas kesini juga niat tulen yang senang tenang niat penduk si sistem senang si tahu si paralog hadi benda ke hotel Mat kalau kita ke besar tenang, bahkan ke komiti, kalau akan penuh ya ke program, hamdam, nak mentaban internet, ya akan ke Jakarta, dari jengbu, ia ke lain, bahkan tenang, ke jengbu, hamdam ya ke semua, ke badan hadir dunia ini, kalau pergi ya ke manong beriu, try no pergi dunia Yesus Kristus telah percaya. Nama kata, kadang kasar nompo atau biji kejungi, iran sibun kidong somsnom, iran sibun kijenget, iran kebalong Kristen, iran kebalong Kristen, iran kebalong Hindu, iran kebalong Muslim, iran lagi jom kijenget iran, compare. Mereka berkongsan dalam bahagian kijenget kemen, Christmas kejungi dia kemen lang. Yes, no, hilang batung dah saja. Jisu hikai ini, kumlo bangiti yang permerjan bangiti yang lebih. Ini benteng ikui, ini benteng ikui, ini bentishni ikui. Kita ini bikin hikai dong try this. Bungki pun Kristen, ladangin hai, ada kitab Exodus. Menong barpo kekeren supan di hukum. Keren sihau kali itu hukum. Jebala perkin yang ini dibangai untuk Kristen. Kumno bagi buat berhenti iki. Nomor kata ke Christmas ke kedausai nak banta bagi nahap bani yip yelade. Ban kali yelade. Bala Ila long na kita di Kristen ke Malaysia hai kita ngai lenti ke ni ni kita penghenya hukum ni kita yai kita kumbisni ya no kita kumkersni ya no kita kumyamai bando kita belum percaya ya kita ni kai dengan Bible. Di nama kata kumki longkuni longpa di bersama di hati berit di belah macam tu. Tungin sim bagani ke Christmas, jom gani ke Sinem arajar atusau. Bakan long, kejing nikai ke berkerbang bagi long kejing tahu di bertemai. Lepas tempat ladangin hai syaka gospel ke jom matia. Kalau long kawan ar, ke tempat kawan riu. Ông cái tin của ông này anh vẫn cứ gì haru ke Bethlehem dari Judea hamlong ibaritam apedeng sim Judea navana pa unmi unong sinshar upan sharai ye Gibril donga ki Israel kadi kedekat kepala nangin pek ya kan gen pusat ya kan kapang pedeng job kene satu khot lene kene bentak kede snore kesenong Bethlehem kami kesenong gawe kami kesenong gawe pada pau di tempo kami kesenong gawe pada perni ya kini nong yalam lagi senong gawe itu kata baru beli mulai jid kerpang ya kene kesenong ang kamalakha yung try ng panimjin ni Jesus Christ. But kani kathaw shay krar, but kathaw shna.
ia kejing long rit ia kejing snow rit jistu wan nak penting dah kejing snow rit som lakha yu pagi dulang som lakha haki sil som lakha haki yin di bobun malah andre lakha akan senang kabaret lah semai sempulai om kejing itu. Kenapa kata ini ke pon, jadi ke pon ke bangsan, hak mana kata ke senang kabaret, naik dari jingjai kabaret, lami punya ulang penil, uban uble, upa, ulang hak kapang itu nak kompai dumi, banyak dah nak kompai di pop berkiram. Nga kompeten ke Christmas committee jeng kari boy kene ke Christmas committee kelak bun snem bagi julek neman ke Christmas namar ba kade kene ke headquarter jeng ke state jengi ke national highway jeng ke Meghalaya dangi warna Jorabat menek sesulong rai habang ipe ilong isi pernah tang hajing ing lajong tang hapo jeng menek cikidong kawan kejing perkat jonga bagi member balengim pentu penting ya kanong po bagade ka headquarter jeng kari boy tam kane ke dau kibun kinang wan kinang lek dengi kita pilih cuy gijela cung spok garo ke bun ki jing kre hakil ti senggen tengir ngidon ta kamen semba ngin ha datang yo ke jingirap malu malar ngile be kane man snam namar ba i MLA jungi yarap man la kapore kane ba miral bon ngamla ban klet i ai men semman la ka snam ban ong le be sekmat ban pentinat be kalong po ban decorate kalong po te khantam kane bang ni hap approach ke government ro ba manu snam ngile kane bang penhe susu na ke tourism magin penhe susu ini giklai ba nginang hap approach ke government ni patu approach namar ba ki bagi department kile ke decoration rengi ko ahi ya ka kane ke international highway ban le ya ka decoration ka itnat namala dangi ngimle kumne long kam itnat mo bakiwe ki state kile kaya ka Christmas te hangne ngimdan balang ndai gidan lo pakai tak Kristen dibangi ya trailang hakane ka committee ni penya ya kane ka ngisna ka get ile education ngene ki khilon ngene gitai get nama ba ngidan ta ka mensem ba ngir ngene banle man la usnam ya ka Christmas dagba penipu iping ya headquarter jeng kari boy Meghalaya Post.news